zijn we alle zo ingesteld dat we op een weg staan en we rennen, krijgen dan wat er aangeht. Want we denken dan in de waard rennen, dan zijn die bloos door met beschäftigt, jo. We hebben een ziel gezet. Waar dat freut mij dit te zijn, dat ik te jullie reden kan. Dat laatste Mal, dat voelt zich een beetje ladig, want er bloos banken zijn. En dan weet dat er waren mensen zijn die waren het hier, maar dat voelt zich doch zoals van dat vielleicht een beetje leichter is, want we kunnen wirklich te mensen reden. En ik vertrouw dat er wat in zee zijn. Dat laatste Mal als ik reden deed, dan red ik van de Prophezeiungen in het Oude Testament, wat er ganz besonders van zijn eerste komen reden deiden, en wo die alle genau erfüllt worden. Dat passiert zoals dat al had voor honderden jaren gezegd. En vandaar wil ik wieder gaan, een paar dingen vielleicht een beetje wiederholen, en dan ook reden van zijn tweede komen. Zo willen we nog tot beten, eer we wieder gaan met dit. Ons Vader im Himmel, du bist die door dat eng weet van den aanvang. En Herr, du bist die door alles regeren deed. En we danken die dat we kan zo'n gelegenheid hebben als dit. Dat we ook kunnen in dien woord entdekken, wo du alles beschreven hast. In dien woord is de waarheid. En we danken die dafür. En Herr, zegnen du ons vandaag in deze tijd, wo we wel some dingen verheven, wat er wichtig zijn ook voor ons in onze tijd en zo wieder, en wat ook nog komen wordt. En we beten am dienen zegen in Jezus zijn naam. Amen. Ons is dat alle bekend, und am eerste Mal als hij komen deed, dan kwam hij om de mensen te raden van de leer wo zij binnen waren. Dat hij wilde loskijpen van de verslaving en de zin, wo de mensen neergevallen waren. Hij kwam de zin te betonen, zoals aangezegd is, al veelmaal in het Oude Testament. Dit weer de grootste prijs wat er jemals getold wordt op deze wereld. Vandaar hier we veel van de grote pleuw die er omgaan deed. En dat is zich werkelijk verspreid heeft over de ganze wereld. En wanneer we denken dan aan bloos in Noord-Amerika, daar reden ze niet meer van miljoenen of biljoenen, maar van trillioenen dollar wat die al hebben uitgetold en schaffen daarmee, dat dingen zullen wiedergaan. Er zijn een grote pleuw in deze wereld en met vele andere dingen die er aangaan doen. Maar weet je, al zo'n prijzen staat, die kan nog geen zin betalen. Zin die kost meer als Geld selber te beiden haben. Zum deze zin betalen muss Jesus selbst vom Himmel raufkommen. Und zoals wir lesen in Philipper Kapitel 2, Vers 7, der sagt, hij tragt sich so aus Gott sein uit en nahm eine Gestalt an als ein Knecht und war dadurch so als wie Menschen. Geboren als ein Mensch. Yes, geboren als ein Mensch. Die alles wist en alles wist ook wat er passieren wordt, want hij dit doen wordt. Die dat te wegen. Dit zei we als lijf. Dit is God zijn lijf. God heeft de wereld zo geleefd dat al die am leven niet verloren gaan, maar dat eeuwige leven hebben. Keine andere Religion in dieser Welt hat das. Dus keine Religion, die een Rader hat, die vom Himmel kommt. Und das ist auch keine Religion, wo leider wirklich für einen starb. Und du hast dann auch noch viel weniger, noch einer, wo er von den Tod abstoßen deed.
zoals ons Heer deed. Dat Oude Testament had zeer veel al door even gezegd, waar hij komen wordt. En vele luden, ook naar de Messias, wat er komen wordt, wanneer we denken aan Israël. Maar als hij kwam, gaven zij am dag keine Anerkennung. Zij verstonden niet alles en weer niet bereit dat aan te nemen zoals dat komen deed. Dit wie al klaar aangezegd, al meer als 700 jaar eier, waar dit passeren wordt. Zij worden niet bereit zijn daarvoor. In Jesaja kapitel 53 vers 3 da zegt dat zo staat. Hij wie een uitbund en wir rekenen am nichts. Doch de krankheid, die hij droeg wie onze. Aber wir dachten, Gott möge am Lieden und bestraft am. Und doch, wie hij wir in onze Sinnen verlatzt. Ja, Israel, sie luden noch ein Radar. Und sie dachten mehr an, sondern was irgendwo freimerken von allen Troubles, die sie hatten, und dann auch besonders von den Feinden, die ihnen für immer bedrecken deuten. Und immer gehen anwehren. Jesus kam auch wirklich, um zu raten. Aber er kam auch noch, um ihn zu raten von was viel schlimmer als bloß die Menschen, die daran entwehren und so weiter. Das ist der Feind. Er wir bekümmert über die Menschen, über die Menschheit im Ganzen. Über Meier, er kam zu raten von der Sinn, die den jährlichen Tod all gebracht hat. Und dann denken wir an Adam, wo die Menschen wirklich wieder in so eine Lehre hineingekommen. Und so als wir lesen dann in Römer, der sagt, so als durch einen Mensch seine Sinn, die Verdammnis über alle Menschen kam, genauso kam durch einen seine Gerechtigkeit, die Rechtfertigung für alle Menschen. Und das ist, wo der Herr Jesus verkommen deed. Und das muss er von dem Himmel kommen. Und das, was kein anderer tun kann. Halleluja. Wir können Gott danken dafür. Und dann werden wir sehen, wo das wird passieren, anders als die Menschen sich verstauen deuten. Jesaja 53, Vers 7, der sagt, kriegt er aus ein Lamm, das nur den Schlag steht, geleitet wird. Sie werden bekannt mit dieser Sache, dass für den Sinn müssen abgegeben werden. Und wenn wir denken, dann, das hatten sie all vor hunderte Jahren getan, wo sie das Lamm wurden nur den Schlag steht leiden und wo das wurde geopfert worden. Einmal das Jahr, wo die Priester in das Heiligtum hineingehen und wurde das Blut, was von das Lamm genommen wird, für in das Allerheiligste dort bespritzen. Und dort wir sozusagen die Sinn wir ungedacht. Die wir nicht betont. Deswegen mussten sie das immer alle Jahre tun. Aber nu wurde das noch bei durchkommen. So sozusagen das hier. Krieg so aus das Lamm, sagt das. So wurde das auch sein mit Jesus. Vor allem wurde der Opferplatz dort Krieg sein. Weil dann denken wir an sein zweites Kommen. Die Bibel, der redet viel mehr von sein zweites Kommen, als das redet von der ersten Kommen. Sondern dass das sehr neu gesagt haben, die sagen, dass ist 8-mal redet die Bibel von dem zweiten Kommen. Für jeder steht, wo das einmal reden wird, von sein erstes Kommen. So 8-mal so viel. Ich habe mir das nicht selbst neu gesagt, aber da ist ein Gott, das wird von vielen, so ist das vergelegt. Israel hat das nicht klar, als er zum ersten Mal kam, dass das Wort ein erstes Kommen sein, auch ein zweites Kommen. Und das ist viel über zu sagen, woran das so passieren, da wir sie nicht annehmen und so weiter, da gehen wir nicht hin von dir. Dem Herrn sein zweites Kommen, das wird anders sein. Dann wird er in seine Allmacht kommen.
Ditmaal wordt hij niet zoals we lezen in Philippa kapitel 2. Ditmaal wordt hij zich niet zoals God zijn uitdragen. Hij wordt komen in zijn kracht en in zijn herrlichkeit. Als een koning over alle konings. En dan wieder, zijn tweede komen, dat wordt in 2 delen ook komen. Zijn eerste poort, waar hij wordt komen, dat is waar we nu leren doen. Dit is waar hij wordt komen in de laf. Zoals Brother Jep, we al lezen dat to ons. Om alle christen nou aan te holen. Dat zijn die al gestorven zijn in Christus. En die we leven in Christus. Die worden alle opgehoven worden. En worden aan in de laf beginnen. Maar je dat is dat eng voor ons in deze wereld. Want we denken aan truheid en alle verschillende tripsal wat er wordt aangaan. En daar vrij we ons toe. Dit is waar we ons vrij en zoals we de laatste paar lezen dan. Met deze wereld zal je onder ondertruisten. We vragen hier weer op, we ons onder ondertruisten. Dat de Heer komt en wordt ons opnemen. En dat wil we doen. Means dat is de vrede die we kunnen hebben. Ja, hij wordt alle christen holen, die wordt al gestorven zijn en leven. De doden en Christus, die worden opgestonden en die worden nog leven, worden opgeroepen worden en aan beginnen en worden dan ook allemaal met hem zijn. Als Jezus hier weer, dat eerste Mal, en hij reed mij eenmaal tot de mensen, en dan reed hij ook nog van, er wordt nog een tijd komen, waar hij niet wordt hier zijn, en zo wieder. En ze wunderden even, ze kunnen dat niet verstaan, maar ze wisten dat op hij waar terugkomt. En dan we lezen dat in Johannes kapitel 14 vers 3, wo hij te zijn jongeren reden, en dan zei hij dat zo staat, en wanneer ik ga de stad eruit te maken, waar ik terugkom, en jullie ook doorgaan dat je door zijn, waar ik zie. Boy, wat hebben we nog klaar hier in de stad, joh? En we denken zo, wauw, wat voor een tijd wordt dat zijn. En dan vragen we vielleicht, luren we dan nog? En dan wanneer we vrede hebben met dem Herrn, yes, dan luren we dan nog. En wanneer er zo'n tijden aangaan, als we ook van jou zijn, we kunnen niet zeggen dat dit is een bewijs nu wat de Herr ons bijna karten komen. Nou, zo doen we niet. Maar we weten dat deze dingen die worden passeren als hij komen wordt. Dat hebben we klaar. Yes, wanneer hij wordt waar terugkomen. En dan wordt hij ons holen. En dat tweede deel, waar hij komen wordt hij afkomen om je recht te houden. Over de wereld en de tijd. En ik mocht niet wat over die dingen zijn dort. Want hij wordt terugkomen en werkelijk, dat is de laatste poort, wordt hij komen en op den eilborg opstoppen. En die wordt afspoelen. En wanneer we hier aan denken, dan dit is de tijd, waar dat je recht wordt ontvangen. En dat is de stad, waar hij wordt terugkomen, en opstoppen van daar, waar hij naar Himmel voeren deed. Zoals de engel ons dat dan al zeiden. Wanneer dit passiert, dan wordt de tijd zijn, waar hij wordt gerecht gemaakt en dat wordt aan die tijd zijn. En waar deze wereld erst bloos einfach zo te zijn zum einde komen. Zoals het nu beleefd wordt. Want we denken dan aan den Eilborg, die staat aan de oostenzijde van Jeruzalem. En dan miljoenen mensen zijn door al boven geweest. En ik heb ook de gelegenheid gehad dat ik er 2 maal door geweest. En dan stonden we door en dan kijken we in Westen en dan kijken we over Jeruzalem. Dan zien we dat beeld wat je zeer bekend is, van we aan Jeruzalem denken, dan zien we den runden dom door. Dat is de mosque van de moslims, wat hij dan moet gebouwd hebben. Also, wie 1000 jaar, 3 jaar, over 1000 jaar. En daar staat er nog einmal van jou. Dat is voetste bezie, dat is waar Salomo zijn strome goldene tempel stond voor vele jaren. En dan ook Lothar, als Herodes den tempel gebouwd had, hij stond ook daar, ganz dichtbij, bezie waar dit gebouwd is.
En wanneer er boven is, denkt aan, dit is van waar Jezus naar de hemel voer. En hij wordt hier terugkomen om je recht te houden. En wanneer hij wordt opstappen, zegt dat de borg wordt zich delen. En de halve zijde wordt naar zuiden trekken en de andere naar noorden. En er wordt een grote tol tussen worden. En dan wordt het water, wat van Jeruzalem de kwalen uitkomen en wordt naar oosten, ook naar westen ranen. Dat is ik zeer wonderbaar en dat wordt een andere welt zijn van door aan. Maar we denken dan aan, wanneer dit passeren wordt, dat is ik zo, en velen worden daarmee stemmen, dit is vielleicht de grootste aardbeving wat de wereld jemals gezien heeft. Dit is wat er passeren wordt in die tijd, wat er over de ganze wereld wordt passeren. Ja, selber wordt zich delen. En we lezen, wanneer je wel zelfs wat nog lezen van Zacharias kapitel 14, daar vingen we dat. Dit wordt de tijd zijn, waar de kennis van alle kennis wordt je recht uitvoeren. En dit wordt passeren, groots, 1000 jaar worden ontvangen, waar hij zelfs regeren wordt. Waar dat wordt een vredenstijd geven, zoals deze wereld nog niet beleefd heeft. Wens daar wordt hij zo doen, de vriend die wordt gebongen zijn, wordt gebongen worden, om afgerond en gesmeten worden. En dan wordt hij vlug ook van deze eeuw afgehoven worden. De vrede die er wordt komen, die is niet bloos, mangt de mensen. Maar die wordt ook zijn in de tierenwelt. Waar alles wordt gedaan. Daar hebben we zeer veel van te lezen. We hebben niet tijd om daarvan te reden. Maar met het Oude Testament vingen we dat wordt zijn, ook met de tieren en alles. Dat is ik bloos zeer schijn. En ik zei immer, wanneer de Bijbel dat leren deed en zegt zo wat het zijn, dan wordt het ook graag zo zijn op eens. Dit is de tijd ook. Dat wordt bij de grote schrijfzaal, waar de Bijbel veel over te zeggen heeft, besonders in het Nieuwe Testament en Offenbarung, waar dat wordt zijn zum einde komen, waar hij dit gerecht wordt uitvoeren. Er is nog immer andere een schrijfzaal geweest in deze wereld, dat weet we. En er is ook veel lijden, wat er aangeht immer. En we denken besonders, waar het Christentum veel heeft lijden moest, en ook de Juden ganz besonders, niet weniger. En dat heeft alle daarmee immer te doen, dat de vriend, die wil dit proberen uit te roden. En daar is wat we noemen de National and International Religious Report. Dat hebben we ons zelfs nog zeggen. En dat redt van even in onze tijden, waar de Christen im groten ganzen lijden doen. En dat daar zijn zo, dat het bij 300.000 sterk dit jaar, wat daar wirklich te dood komt, oder martyrs worden, martyrs worden, en deze tijd, 300.000 dit jaar, dat is ik ans vielleicht zo, nou, dat kan dat zo zijn. Maar dat is wat ze reporten doen. Maar wanneer we denken dan aan zo'n landen, wanneer we denken dan aan Noord-Korea en China, en aan al die landen, ook in Afrika, waar de moslims in control zijn, er wordt veel gedaan. Maar we doen een hartje doen, dan hebben we nog wat meer daarvan. Even de laatste week, wanneer je denkt dan, dan hier ik in de nieuws wat zo het reporten doen, dat in China, daar hebben ze even zo'n kerk wat er legal zijn, wat ze kennen gaan. Dat is precies de grote kerk wat er in je underground zijn, wat er is. Dat is voor de meeste van de kerk is, wat er werkelijk levendig is. Maar er komen even in zo'n kerk wat er legal zijn, kwamen ze deze week in een kerk, een grote groep van militair en tuurleidende mensen, dat was zeer buitengewöhnlich. En dan kwamen ze ook voets met de gereedschap aan en dan deden ze de kerk ganz doorbreken en te zien brengen. Zo'n dingen gaan er van daar veel aan irgendwoord. Wel, we denken aan zo, nou, waar is het ermee dat we zo'n grote vrede hebben gehad hier in Amerika? Wel, dat is buitengewöhnlich en dat wordt niet voor immer zo blijven. Weet je, we hier dingen, even wat er van daar aangaan. De kerk, die wordt immer meer, wanneer de opstaan deed en die zegt wat to de wereld over immoralische leven en al dat wat er aangaan deed,
dan is de wel door al rijdt en de zijn, waarom we dit kunnen umsteken. Kijk maar dit Christen, wat de Christen aan, dat zijn plus troublemaker. Waarom dat kunt zien, daar wordt ook mal alle beter gaan. Dat is wat sehr veel aangaan dat. We worden weinig aan van, maar denkt mal aan, all die, wanneer we denken aan abortion en zo weiter. Dat is dat Christentum im großen Ganzen, wat daar nog immer das als Jähen steht. Wenn wir denken dann an de LGBTQ, die wat al het immoralische leven drijven doen, dat er wel een aangezien zijn in de wereld. En dat zijn de christen die dat nog immer afholen doen. En zo zijn er vele dingen wat we moeten gaan opnemen. En dan vragen we ons eenmaal. Wel, vele christen denken ze, wel we bloos stil zijn, daar wordt het al een beetje geleerd gaan. Weet je, dat is niet zoals de apostelen denken deiden. De apostelen die werden eruit, maar die zijn uit te tekenen manche mensen. Manch en zelfs ook manch in de wereld nemen. En dat is ook waarom zij moesten ihr leven geven. Wel we bloos dankbaar zijn wat we kunnen doen en wel we voorwaarts gaan en zo is deze, die daar aan en deed en hij heeft zijn ziel. Dit is wat ik wil doen als een christ. Dan weet we dat en zijn we op een rechte weg. Yes, dit wordt een tijd zijn. Dit is een tijdje waar, zei we, hoe veel het aangaat. Maar weet je ook wat, wanneer we dat dan vergelijken doen met de triebzaal, dat is een tijd, wat we, zoals we dat verstaan in de Bijbel, wat er voor 7 jaar wordt aangegaan. En besonders in de laatste 3,5 jaar en deze 7 jaar, wordt zo schrijnlijk zijn als het nog helemaal geweest is. En dan in Matthäus kapitel 24, waar Jesius davon redet, en hij zegt, wie staan wordt een elend zijn, zo schrecklich als dat nog niemals in de wereld geweest is. En ook niemals meer komen wordt. Jezus, hij wordt hier een aanmerken met die tijd. Hoe we nu van reden van die tijd. Want niet, zegt hij even zelfs, de mensheid, die moet zich zelfs verstieren. Nou, wat passiert dit? Weil wir zijn wel van je welke Kriegsgeschäft deze wereld heeft. En wat er alles aangeht, waar ze einer jenem anders zijn, einer proeft den anderen te übernehmen. En dan behieren viele Schwierigkeiten, wat er von der aangaan. Maar dat is toch immer een beetje zo stonen gebleven op de gewisse wegen. Weet je wat de wereld heeft? Deze rijdt, toen deze wereld veelmaal even verbrennen, met gereedschap wat ze hebben. En die zo verjaften dat er geen mens meer wordt leven kan. En dat hield zich ook zo, als dit wordt passeren, wanneer de Heer dat niet wordt terughouden. Wie hij zegt in vers 22, Matthäus kapitel 24, en wanneer die niet weer verkeerd worden, wordt geen mens gebleven zijn. Dat is wat Jezus zegt. Wel, yes, we hebben veel wat we kunnen dankbaar voor zijn, maar we worden een klein beetje weer naar gaan en zeggen, we durven dan niet überduren über deze dingen. We zeggen dat in de triebsaltijd, zoals we dat van jou gezien dat er worden biljoenen mensen zijn, wat er worden te dood komen in die tijd. Weet wanneer we in de Offenbarung lezen, wie dat er worden 1/4 van de mensen, wanneer de gewisse dingen passeren, wanneer de schalm en de kamer worden uitgegoten worden en zo weiter, wat er dan jeder Mal passiert, dat grote dingen, wo de grote plagen in de wereld aankomen. En vielleicht merkt dit ons al dollar aan denken, bloos voor wat we van jou zijn, wat er passieren deed. Maar veel later wat er passieren, wo de mensen, wo de natuur wordt beschädigt worden, en zonder weg dat vele mensen doodgestorven worden en zo weiter. En dat gaat besonders passieren in de laatste 3,5 jaar in de grote triebzaal. Van de grote triebzaal, daar heeft het Oude Testament al zeer veel over te zijn. En besonders, wanneer we denken dan aan Daniel, wo even reden deed krijgt van de tijd, van de 7 jaar en zo weiter. Er is helemaal niet genoeg tijd om vele dingen nog te gaan, wanneer we zo'n zit reden dan wel in de korte tijd. Maar dat wordt de tijd zijn, wo de Heer rechten wordt, zoals ik al zei deed. En dat wordt, als we zien, dat eind van de trieb zal zijn. En Jezus, hij gebruikt gelijkenissen hier, ook in het Nieuwe Testament, wat er passieren wordt. Hij gebruikt dat gelijkenis van de schoophords,
wo de schoop had baak en schoop hem uit een delen. En de mensen die weer bekend met, die wisten wat er aanging. En hij zei dat zo wordt het ook zijn met de mensen. En hij wordt zu de rechte en zu de linker zijde staan. Die wordt aan de rechte zijde zijn de lammen en de baak zu de linker zijde. Dit reed Jezus, hij reed ook tegen andere gelijkenissen. Maar we denken aan Matthäus kapitel 13, daar vingen we op hoe hij dat gelijkenis sprak van den vormer. Dat hij door goud het zout gezegd heeft. Hij zei goud het zout en dan kwam de vriend en zei door ankruidmank. Dit weet wie dat redt van de ganze wereld, van de tijd, wo de Herr alles goud maken deed en dan zo kwam en verderft dat alle. Dat is ons klaar, dat verstaan we zo in de stad. Maar dit weer de tijd, over dat wat Jezus spraken deed toe. En dan kom je de arbeider en vrouwen naar rood, naar wat zullen we dan doen? Nu door met doen en met dit. En hier is wat de weer dan zeggen. Hij zegt, laat dat beide spot om afwassen. En wanneer dat eerst af is, dan wil ik de draasje zijn, sammelt eerst dat ankruid en brengt dat en gaven zum verbrennen, over den wijd sammelt en in spikken aan. Wel, wat is zo klaar zijn dat is, dat de Godloze, wat God op zijn doen, dat wordt vergelijkt met het ankruid. Maar die worden dan ganz besonders in de laatste tijd, in de triebsal, worden trouw blijven to God. Die wordt vergelijkt met een wijd. En die worden in dat rijk neergaan wat er dan ontvangen wordt. Dat is, wat we denken dan aan dat laatste poort van zijn komen. Maar weet je, wie beschaffen ons met dat eerste poort van zijn komen? We als Christen van jou kijken liever naar dat eerste deel van zijn komen. En dat is de entrekking. De entrekking, naar die we kunnen zijn, dat kan ergens tijd passeren. Dat is wat dat woord, besonders im Griechischen, wat de bediening van dat is. Als we dat würden verstaan, so dat sagen, dat meint, dat sagt, dat hängt über uns. Dat is Reid zum Kommen. Wir denken vielleicht, wenn da so eine große schwarze Wolke boven uns ist, das Reid zum Regen lassen fallen. Irgendwie kann das anfangen zu regnen. Und so ist das, wird das verglichen mit dort, dem Herrn sein Kommen. Das ist dichtbei und das kann irgendwie passieren. Er sagt hier in Korinther, von Reden, in Korinther Kapitel 15, Vers 51, habe ich diese wieder. Horcht einmal her. Ich sage Ihnen ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist, was noch nicht klar gewesen wie aber dann. Und das ist, was er nu bringen hat. Wir wollen nicht alle sterben. Wir wollen aber alle verändert worden. Das wird plötzlich kommen in einen Augenblick. Wenn der letzte Trompet bloßen wird, die Trompet wird geblosen worden und die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir werden verändert worden. Das wird alle, zoals hij het gezegd heeft, en een plötzliche Ding passieren als in een Augenblick. Wir würden sagen, das wird die geradste und die plötzlichste Überraschung sein, so dass die Menschen noch niemals erlebt haben. Alles offerhafts. Wir wissen, dass das kommen wird, aber bloß die Christen, die werden die beste Reit sein, um das zu begegnen. Und die Menschen, die werden ohne Christus sein, können sich ab einer schrecklichen Zeit merken, dass das wird kommen dann. Haben uns erst nicht recht gewusst. Und der Antichrist wird dann zu seiner Vollmacht kommen. Wird der Heilige Geist, der das Christentum nach nu abgeholt hat. Aber dann, wenn die wahrgenommen worden, so steht hier in vielen Städten, wo das angeben, da werden gewisse Dinge passieren, aber der Antichrist wird zu seiner Vollmacht kommen und wo das Gerecht kommen wird. Zoals we weten dat de triebsaltijd dat heet al dat gerecht, wat God wil brengen over de wereld. Er zijn meer steden in de Bibel, wat even van zo'n dingen vertalen doen, wat een beetje een aanduiding geven voor wat er passieren wordt. En dan kan we denken dan aan Noah zijn tijd.
die dort terugwieren, na seine Familie, sie waren in der Arche, sie gingen in der Arche nähen und Gott möchte der tau, und als der ist tau wir, dann kam das Gerecht über die Welt. Wie es Gott sagt dort, der kann die Welt nicht lassen, so wieder gehen. Wenn wir denken dann an letzte Zeit, das Gerecht, was über Sodom und Gomorra kam, der Engel, der Pfoten neemt an der Hand und leiden in positive Stahl drüht, dass sie können gerat bleiben, ehe das Gerecht kam. Und viele, die wissen, dass das ein Gleichnis, ein besseres ein Schattenbild all für was da kommen wird. Yes, wenn wir dem Herrn Jesus haben angenommen, dann wollen wir noch ankommen. Und er wird uns holen von hier in der Luft, was ein ganz anderes Ding ist als Jan dort auf dem Eng. Weet je wat, het soll uns so eine Freude geben, dass wir können das erwarten, dass der Herr, der wird uns irgendwie holen kommen. Viele von uns, wir haben ein schweres Leben. Und vielmals ist das durch Krankheit und so weiter. Wo da immer weiter sind und alles. Weet je, das wird alle abgehoben worden und wir wollen wie arm sein. Und da wird nicht mehr so ein Sein alt worden oder Schlagfeilen oder in einer Umgebung leben, wo da schlechte Tiden angehen und so weiter. Eine Belebung, die wir nicht kennen von dir. Und das ist die Hoffnung. In Vers 18 sagt er, mit dieser Wied, das ist in Thessalonicher, was er uns soll lesen, dort 30 Jahre in ihrem Ende. Das ist mein Ziel. Ich will ihn proben, 30 damit auch von dir. Das ist eine Hoffnung, was wir haben. Die klarste Beschreibung, was ich ans Lesen da eben, aber wir haben viele Stellen, das ich auch hier lesen, in 1. Korinther Kapitel 15, wo er uns Worten abholen. Und das ist die Anspornung, weil wir uns treffen, weil wir daran denken und so dort leben, dass wir das erwarten. Dann wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, da braucht nicht anders passieren, so es einmal gesagt wird, was der Herr kommen kann. Wenn dort wird aufgehaft sein, vor allem. Und er wird uns abholen. Die Apostel, even in ihrer Zeit, sagen dort all anders und denken, das kann vielleicht all in ihrer Zeit passieren. Aber weet je, wenn wir daran denken, und wir sind bei der Zeit erst durchgegangen, wie kann von der viel mehr sein, als der Apostel dann können. Und viele Dinge, wo wir von reden. Ich sage immer, so ist das, wir können Dinge nur sehen, was wir wissen, dann Teken können gehen in Erfüllung. Und das ganz klarste Teken ist, so ist eins muss sagen, wenn wir wollen wissen, was der Klock ist, in dieser Welt, dann check bloß nur Israel. Und da ist viel zu sein. Das Alte Testament hat genug zu sein, wo er in der letzten Zeit wird Israel bringen, die Menschen, die Juden, und wollen zurückkommen nach Jerusalem, was von der auch alles passiert ist. Und er schaffen noch damit, dass ein Tempel soll gebaut werden. Aber weißt du, der Herr, der kann gut kommen, er das passieren wird. Und so wieder. Hier ist viel über zu sein. Er wird uns abholen. Und da sind, wenn wir denken dann an diese Lied, der wird auch stark ausgelehrt in eine längere Zeit. Und wenn wir denken dann an, dass wir einen Mann, sie nennen es Ephraim, er lebt in der Zeit, und so in den 300 Jahren nach Christus in der Zeit. Das wird die Zeit aus der, wie sagen die Byzantinien-Kirche, aus der sehr stark wie einer von den großen Theologen, sondern was die Bibel uitleihen deed und lehren deed, was sehr bekannt wird, wo von der noch Schriften sind, was er geschrieben hat. Und er hat auch viele Leiter geschrieben und so weiter. Und das Mann haben wir in der, lebt in der Zeit. Wenn wir von der in Israel sind, dann sagen wir noch, dass dann noch was Gebiete, was da noch stehen, dann von in der Zeit, was zu sagen von der Byzantinien-Zeit. Wir wissen, dass viel mehr, was Luther kommen, aus den Crusaders werden, was gebaut wird, aber hier sind noch was, auch von der Zeit, von der Byzantinien-Zeit, was da von der noch stehen, dann. Und als wir sagen, er lebt von 306 bis 373, wir sehen Lebenszeit. Und er schreibt so eine Dinge als dit. Er sagt hier so dit. All die Christen waren taub geraubt worden, ehe der große Trieb soll kommen wird, und waren dann bei dem Herrn sein.
ehe der Antichrist wird zu seiner Vollmacht kommen, in der Welt überkommen. Na, wie sagen sie, das hieß sie gerade nur, der Apostel, das steht reden, denn ob wir meist 400 Jahre lot aus, hat das sieht. Weil wir in der Zeit, wo die viele von so einer Lehren gingen, aber was ihr, der Herr, der kam nicht, und das scheinbar, da kamen andere Lehren ab, und wenn wir denken dann an die Augustinien-Lehren, sagen wir dort, dort ist, wo die, besonders die katholische Kirche, den großen Anfang geben, wo die Kirche wiedergehen werden, wo nicht bloß dort nicht mehr klar gelehrt wird, aber auch kraxer das Seilenhell wird nicht mehr klar gelehrt. Das für viele hunderte Jahre wir dort sehr prosper, die Protestanten nicht mal abstoßen werden, und dann wird es mal mehr klar ausgeredet. Weil das viel über zu sein, über diese Dinge. Was wir lesen in Offenbarung Kapitel 10, da haben wir auch einen Vers, wo ich noch verheben, in 3 Vers 10, der sagt dort, das ist, wo Johannes nur die Kirche geschrieben hat, und wie die Kirche sagt, dann sagt es dort, wenn du geduldig zu bleiben geholfen hast, wo ich die auch für die Versicherung bewahren, die über die ganze Welt kommen wird, soll alle Erdbewohner auf die Probe zu stellen. Und so wieder. Bloß, die, was Jesus hat angenommen, die haben Frieden nu in dieser Welt. Andere, die wollen das letzte nicht von reden. Das wird auch wohl der Eva. Wenn sie nicht die Klarheit haben, wo sie stehen dann in dem Herrn. Ganz kurz rede ich mit ein paar Personen. Früher ich diese Frau gesagt, wenn der Herr auf uns kommen soll, ich sage, wie beten ihr dort, wie kann auf uns Haus sterben? Wir haben auf alle gesehen, dass der lotere Zeit, wo der Nachschuss am Platz gestorben. Und ich hätte eben so ein Ding, dass das ist ein Prediger, der wir hinter der Kanzel gleich auf uns angefallen und wir gestorben. Das ist interessant und das habe ich noch nicht gehört. Aber als ich mit dieser Person reden, die da Eva, und dass der Herr kann irgendeine Zeit kommen, als er redet wird. Und dann der eine sagt, kurz, no, ich sehe nicht rein. Fragt die andere Person, what about du? Na, no, ich sehe noch nicht. Ich sehe nicht rein. Na, was lügt das dann noch? Was ihr dann jetzt uns gelernt hat, und ja, wie kann der Mensch nicht bekehren? Oder wie kann er enthalten damit, dass er kann dort kommen? Das ist der Jesus Gottes, der das tut. Und wir wissen, dass er steht für die, der klappt an. Und ich würde auch von der eben, sondern hier dann, würde jeder einer, der hier sagt, jo, ich bin bereit, wenn der Herr kommen wird. Wenn die dort nicht sagen, der kostet, nur was löst. Wir haben doch klar haben, wie kann dort von der klar machen. Und die Menschen sagen, weil ich kann auch so eine Dinge, und das ich leben da, und Dinge, was hier an mir sind, ich muss das erstmal alle ausklicken. Und dann kann ich vielleicht nur dem Herrn kommen, da wo ich gerade sein. No, das ist nichts, was das schaffen wird. Wir kommen erst nur dem Herrn, und dann ist der ans Haupt damit. Weil wir alle Proben klar zu holen. Der Apostel ist auch noch, wir allmählich in ihre Zeit. Und so ist die Zeit wieder jetzt, wir weiten dort 2000 Jahre sind vertrocken. Weil wir das nicht so aus vielen Lehrenden, so wie lesen in Petrus, sagen, na ja, die Menschen haben ja dann noch einmal gesagt, aber das passiert gar nicht. Jesus hat das gesagt, und das wird passieren. Krieg war naja, kann ich nicht sagen. Aber alle Zeichen, die wir sehen von dir, sagen, yes, er kann von dir kommen. Und das ist möglich. So möchte der Herr diese wird sehen, ich vertraue, dass das wird ein Sehen sein, und man wie nicht Klarheit haben. Und vielleicht noch so was anhören, dann was hier auch nicht sein. Das uns vertrauen, dass wir wollen eine Entscheidung mehr sagen, yes, ich will das von dir klar machen, dort, wenn der Herr kommen soll, dann sehe ich bereit. Wir wir beten. Uns Vater im Himmel, wir danken dir für deine Wort, die du uns geben lässt, die wir haben in dein Wort. Und wir haben keine Entschuldigung zu machen, das was uns holen wird. Herr, wir danken dir, dass du alle Möglichkeiten gemerkt hast. Und das uns Gott, und uns Rader, und uns Erlöser. Und wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen.